ubugeni bwanje buzabera Siyoni ubugeni bwanje buzabera Siyoni ubugeni bwanje buzabera Siyoni ubugeni bwanje buzabera Siyoni simbabuke Satani simbabuke umugabo wanje Yesu impeta yanje nayikuye Golgotha ubugeni bwanje buzabera Siyoni simbabuke. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Katongere tubaye ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Tarsis Hope Ministry TV, tubashimire ko mwahisemo kudukurikirana uyu munsi. Twatugarutse mu gice gikurikira aho tuje mu mwanya mwiza wahariwe guhimbaza Imana no gutazira. Muri kano kanya rero inyuma y'akamarande kumwe na Wizo ariko kandi ku rundi ruhande ndi kumwe na Gwagwaruka rusanzwe rubateramisha ibintu bikagenda neza, mugaheza mugafashwa. Nuko tudatebeje reka dutarika ibiganza tubaramutse tuvuga tuti shalom shalom. Nuko rero kuri mikoro ya mbere nice nza kuba ndayifisi, ya kabiri ni Sofoni, ya gatatu ni Eliane, hari ya kane ni Iva, ya gatanu ni Berize Berize nazo, nyuma wa gatandatu hari ndabona ari Kilene, hano hafi yanje ndi kumwe na Tindatine abalamana na Sinateo avuga kuri. Nuko rero ni Protector King wenza kuba ndi kumwe namwe, ariko kandi nabuze ko mutumere waje twandikire muri comment kandi ugire partage kugira ngo zino ndirimbo zishikire benshi kandi bafashwe. Agiye Zabuzu mugambi
igihe cyose baravye imbere abona atanzira bihebuye bakabona umenga bova mu gakiza, ariko mbi inkuru nziza ngo mfite uyu munsi iravuga ngo ivyo ubona imbere yawe ntubitinye, komeza urugendo kandi ushikame, kubinyuramo niyo nzira yonyene ikugeza ku butsinzi bwuzuye nta misozi n'inyanja n'abihe zabuze umugambi w'Imana kuzura, nta misozi n'inyanja n'abihe zabuze umugambi w'Imana kuzura, nta misozi n'inyanja n'abihe zabuze umugambi w'Imana kuzura, ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza, ukuboko k'Uwiteka guhora kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Ninema
weka hapa. wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe ni ibihe byose, murantangaza imbabazi zawe, nanjye nzibera mu kubaho kwawe. wahozeho Wahozeho kandi uzahoraho, ineza yawe ineza yawe ni ibihe byose, murantangaza muranangazwa n'imbabazi zawe, nanjye nzibera. nanjye nzibera mu kubaho kwawe. Amen. Reka ndabasabe dutambire Imana, dutambire Imana firema tubikunze. Ahantu hari benshi bariko bipfuza aka kanya turimo, hari benshi bariko bipfuza guhagarara basi byonyene no mu nzu imbere y'igitanda, ariko ntibikunda kubera kubura iki amaguru cyangwa se kuba paralyze. Nagomba rero ndagusabe, hari indirimbo ivuga mwuka wera w'Imana, Yego. murayumva? Okay, reka rero badushirireho tugende nayo. Namwe mwicaye muriko murarorera, turabasabye muhaguruke aho muri vrema. Abaririmbyi muri pansi, turasabye volume. Turasabye mutambe, duhe courage abariko baraturaba vrema, nabo bavyaguruka aho bari barorere bagatamba. Yego. Mukawera w'Imana ganza tegeka, 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 Mukawera w'Imana ganza tegeka. Mukawera w'Imana ganza tegeka. Reka tuanze tuweze tutambe. Chi. Twe. Chi. Oh. Chi. Na cameraman ari kudutambira inyuma ya kamera. Chi. Reka nawe aho uri utambe vrema. Wumve ko nawe turi kumwe. Eh. Chi. Twe. Chi. Twe. Tam. Tam. Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'i Burundi ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana ganza tegeka. Mukawera w'Imana ganza tegeka. Aka kandi impamvu ndiko ndakaririmba cyane, nagomba nkujya muntu atakazi nawe akamenyera hanyene kugira ngo ace akorokana natwe nawe ace akaririmba Mukawera w'Imana ganza tegeka, Mukawera w'Imana
y'ibigirwa mwakumvise mwakumvise umva manuka hindura senya tegeka kure y'ibigirwa mana manuka hindura senya tegeka kure y'ibigirwa manuka hindura senya tegeka kure y'ibigirwa mana manuka hindura senya tegeka manuka hindura senya tegeka ukure y'ibigirwa mana manuka hindura senya tegeka ukure y'ibigirwa mana manuka hindura senya tegeka ukure y'ibigirwa mana muriko muranyiba vrema muriko muranyiba manuka hindura senya tegeka kure y'ibigirwa mana manuka we manuka hindura senya tegeka kure y'ibigirwa mana acha kwitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso tuyoboza inkingi y'igicu je tuyoboza y'umuriro takwitanga umugambi w'Imana ihora iteka iwubereye maso kumwe tuyoboza inkingi y'igicu je tuyoboza mukawe kawera w'Imana gazategeka mukawera 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 w'Imana gazategeka yawe 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 ngwino byose yawe 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 ngwino yawe yawe yawe
tugushime wa mana urukundo rwawe ni rwinshi kandi rurasosa rero benshi bamaze gupfa ariko twebwe turacari bazima
gutyo tukaba turangije dutambira Imana igisirime Imana icuya kibira tuvuga tuti abamarayika mu ijuru none hari kindi bacecwe no kuduhanagura icuya twabize bakaduhanagura mozo zitwarize niko biba bimeze dushimire wewe wabanye natwe kuva mu ntangogeza uno mwanya turangirije kino kigano cyo guhimbaza no gutazira Imana dushimire kandi wizo bitwa ari kumwe hariya inyuma ya kamera dushimire kandi na rono gwaruka kwa duteramishije kadutarika ibiganza tubike bantu tuvuga tuti bye 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 bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.